Okay, dear student, Jotonono, Sanja Kaham. Tini topik ingka kok borok kok mani laibuma eba grammar ni laibuma. Geseng tini abono tui 10-15 minit kok salai nai lecture nai noro kaham ke keraina di. Jadi live kaham ke naimi anggang ke WhatsApp share klaimang ke klai wana noro aro naima nai WhatsApp itu nai di. Ingke faidi seng tini nailai kok borok kok mani laibuma eba grammar ni history. Oke, जों साइमनो कक सानानि बागै बा रुंनांगौ फरायनायनि बागै कायसा रायदा रजाक कक साना नांग बा कायसा ग्रामेटिकल दंना नांग ग्रामार खा जों नकलो सामा बाय गथ'या कायसा ग्रामार जानानि थांगा आंके अब कायसा बिनि रुल दंना नांनाय बिनि रायदा दंना नांनाय हायनो आं नगो आं जे नगो साव आबनो रुंनांगौ थाङै सिक्या आंके आबो जाय ya mai tang ingkang ke grammar ni mukai seraida tongo grammar ni mukai serul tongo araida tui thangyang gang ke sini kebangma cayang nai abo nongka grammar engka जों soi simung ni raida tui ba kaisa raida tui ris hijak ba kaisa gutui sijak tamane जों nogo kai ang chanani mai ni fano gothau fias जों abo kaisa sini kok boroga haki gotui ang mai sanan hinji masane abo hai grammar tongna nangnai ke grammar मान कैसे बुनी कक नो kaham ke chasugui saimane nang grammar ulta palta gang ke nini poraro sayang aban bagay grammar sini jottoni jagaono jottoni sagono ba jottoni gono porithani bas mungsasu rengthani grammatical kaham ke sinani banta nge okok borong no tui seng tini silain ba sab segang kok borong ni grammar silangka abon ti kisa seng tini nailien nge Fading ke जों tini जों fuila no kok borok ni grammar eba kok ba hanai je salai tong mane abo sabo sugya ba sabo kari ka fuila जों tabu abo no naile nenge जों fuila manka Dolor Ahmed tai bini yakchu Muhammad Ummar Hingke Dolor Ahmed ke जों saiman ka Muhammad Ummar ke जों saiman ka bongkha chini bosongya bongkha kaisa thuruk bosong Muslim Bokok borok manna I think bono puila kok borok ni grammar sinani chenguba suyuba bijab kayu ge Dulot Ahmed bongkha sunamura kolubarini ge bo puila kok borok ni thinang no nahari kok borok kok no hamjagi bono puila kok borok ni grammar suyo grammar ni bumungkha kok borma ong tiripra bekaron honai suyo ba bijab karikha bo jaga bijab karikha ngangke abo Bangladesh tabuk ni Kumilani Bangladesh se bijab kari jago karinai ni mungba sapunai mungke Srijukto Nilambor Dotto Chuduri ke omo very important mujnar di kok borok ni first kok ma bijab ni mung tamo nganggam ke kok borma ong tiripra bekaron gor mujna di kok borok maya do kok borma si BURMA kok borma ong tiripra bekaron ba nung only kok borma honai jora saphano choli okay obo year 1897-98 tangi kaini nani nang ke orom kisa kok khanaina di ke obo postalni 1307 tiripra bisio kari jago obijab Hingga जों बांलानि केनो 15 तारिखनि परे हिंगांगायनो जों तेकेसे बिसि रमजागै थाङो हायतामिन सिंगांगे अबो बो 1307 नि सिकलांका बो तारिख सिकलांलिया आबुन बागिनो अबो 1897 एबा 98 हिंगे 1307 नि 15 एप्रिल नि परे हिंगांगायनो 1800 से आइको 1898 सि रमजागनाय आबुन बागिनो
1897 एबा 98 hini oro bisi duita maro tang ingke oro English ni bisi rejaigya Tripurani bisi rejak means 1307 ga 1307 April ni 15 ni pore tangi tongkha e abo sajai ni bagai omo 1897 एबा 98 hini romja kange kokboroni first bobo grammar hingke kok bormang Tripura ব্যাকরণ সাবসি hingke Dulot Ahmed tai bono chubanai sabo hingke Mohammad Umar boja sapujang hingke Bangladesh ni Kumilao sapunai sabo hingke Nilambar Dotto Choudhury omongkha kok borokni first kokma eba grammar okay engkai tei kaisa obono kari boini tei kaisa grammar bijab manka abongkha kokma kalai hini manka abo bijab karijak mangga 2007 কিন্তু ও মুইতনারে 2007 হাইফোনো পান্ডুলিপি এবা খাতা রগো সুইজাক মানকা 1901 nei খাখলাই jagoba রমই না জাকা 1901 রগো বিনা kokma kalai hini tei kaisa kokma bijab bo o jagao sui kelangmani manka hingke abo hasukni khorang publisher 2007 bisio boi senamoi karika ge Dulot Ahmed grammar kaibise ngangai kokma bijab kaibise kaini kaisanga kok bormang Tripura ব্যাকরণ tei kaisanga kokma kalai abo 2007 bijab karijago suijak manka ngangai khatao kisi kachak phano manka abongka 1901 keseng Dulot Ahmed ni oro paikanga Dulot Ahmed ni sing tam manka angke kaisa kok boroni puila first grammar sinai bono bosuk 1897 98 tei kaisa manka abongkha kokma kalai bo bisio bijab karijak 2007 bufrom manja khangangke 1901 obo suijak khatao manja khangga abono boikari rika hasungni khorang publishers omongkha Dulot Ahmed ni kokma bijab eba kok borok bai suijak kokma bijab kokma kalai ngangke oro keta kisa kalai tang ingangke oro ngangke u kok bormang Tripura ব্যাকরণ no boroke translate roklai rika jate bangla kok sanai rogo kisa poriman tunhai borok no naharai suijak mangkhana abon bagino kokma kalai means grammar kalai ni sama kokta okay omongkha Dulot Ahmed keseng next sengke sengmankha Radhamohan Thakur ongkha soi kok borok sanai bai kokma suinai hingangke Radhamohan Thakur kok borok sanai rong bising sabsekang kokma sui hingke seng Radhamohan Thakur no honai halainai tang hingangke bono puila kok borok sanai rokni bisingo kok borok grammar sinai bini grammar ni mungta mungke kok borokma bini orke soi kok borokma Dulot Ahmed ni aro ngangai only kok borma ke omonor confuse tangdi Dulot Ahmed ke kok borma o kekre ingke Radhamohan Thakur ke kok borokma ke Radhamohan ningangke obo 1920 o puila karijago ingke puila ke wansung laya je Radhamohan Thakur se kok borok ni puila grammar sinai hinai pia omo ni sei sekang no Bangladesh o karijagi tongkha ulo se abo saiman lai 1900 ni pore 1920 o boi karijan pore sorkaro kaisa 1960 abo hai jorabo tai se bi print khailai ka angka apro Radhamohan Thakur je puila grammar sinai hinai wan sulai tongai aboni ulo se tai wisa Bangladesh o manjaba research planner karika apro se saimon je Dulot Ahmed je bin sei sekang kok borok grammar sei tongkha hingke jeng Radhamohan Thakur no angke kok borok ni kokma second sinai hinai jeng mannai bini arang simino chini kok borok hnai chini mother tongue eba Tripura kok tongmani kok borok hnai mung laiyani chengu hingke jeng abo wansukini adi hingke sabaron simi jeng chini mani kok borok hnai mung lai hingke Radhamohan Thakur ni kok borok ma bijab ni simi hingke omobo mujunaruli Radhamohan Thakur ni kok borok ma kok borok grammar ni mungta mungke kok borok ma Gamo hake paimano bisi pano pairimano kok borok ma boi bisio suijak ba boi bisio karijak 1920 engkai Radhamohan Thakur ni kok ma bijan mungta moniban paimano ulta palta engkai kok borok ni second grammar bobo hangke obonong ni kok borok ma engkai seng next ma lainai next Dr. Subhash Chattopadhyay ni tongha okay dong mistingkha
Suhas Chattopadhyaya banan mistake ka bini bobo kaisa kok borok no tui grammar Srilanka abong Tripura kok borok basar likhit rupe uttoron 1972 BC ka omrok bo norok mujunar Tripura kok borok basar likhit rupe uttoron 1972 angke जों Dr. Pushpa Pai bini थांनाय रग फाइजाल bono bracket kara purkar bohno Dr. Pushpa Pai bini kaini kok borono tui bo kaini grammar Srilanka kaisangka Tripuri phonetic leader 1972 October te kaisangka kok borok grammar November 1976 ingke o kaini ingka Dr. Pushpa Pai be sija ingke omono kainai ronga ingke CIIL Central Institute of Indian Languages Mysuru oboni office main office Indiani kaisa language no thumui rogui job site toni nai ba thangsari tonnai ka CIIL omongka language no tui kaisa office kotorma aro joto language Tripurani naikol jago amongka Central Institute of Indian Languages Mysuru ingke omo aroni khoroksa boke linguistic background bo linguistic background tino kok borok ni grammar no sikya ingke kok borok grammar sab sihini phaiga bo bisu sihini phaiga ekbar phaiga bo 1976 ingke omo very important mujnardi next dosro dev mo chances very important dosro dev kok borok srung bini grammar ni pungtam ingke kok borok srung 1977 sini dosro dev mantri okra kesam chalangnai kok borok srung 1977 mujnardi bo kaisa grammar singa Srilanka kok borok srung 1977 bini yagolo phaya professor Probas Dar kok borok srungma nari solai motamoti dosro dev bai dosro dev ni kok borok srung Professor Probas Dar ni kok borok srungma 1983 next nitaya আছে জঙ্গে সরল কক বরক ব্যাকরণ ও রচনা 1987 সরল কক বরক ব্যাকরণ ও রচনা আমাকে নিটাই আছে 1987 okay next ngangke Dr. Sudhanshu Vikas Saha Dr. Sudhanshu Vikas Saha kok borok sahoyika 1988 আমরা মুজনাদি Sudhanshu Vikas Saha 1988 অবনো কারণে শান্তিময় চক্রবর্তী দङ নিজে নিজে কক বরক লিখুন বা কক বরক লিখুন বা সিকুন চিংখানা মেবি আং অবনন্দন পিডিএফ রফ্রো আং থেকে রহরনা শান্তিময় চক্রবর্তী নিজে নিজে কক বরক সিকুন চিংখানা 2000 কারিও বব aboni yaglo Robindra Kishore Debbarma bo kok borok kokma ketal 2002 karinai tiarai ke abono ta kisa bo kok borok kokma bubak nai 2015 karifika motamoti abono edit hai kok borok kokma ketal edit hai